panipa memo akwaba nempom te say aha de wo ba ya ni bre so ntipefo no fato ba bi na ye ni nkomo wate ai watimi afo steps na bedru anya agodie kura udin de say bajo medin de Ernest Adumako free hin na ba ye bajo me free kuma se metem patasie empatasie noki na wukuro mpoten ene me free asante mampon wo ye se kire ni ba wakosam ne san ya wo de abedan ye se ye moa wo okay me bajo me da se bebre makosam nyina ne se 2013 minya accident na accident ni mu no na e wo se de ne ma si ku akudu no me wo yere sukuta nkura ka me ho enti se de ne ma si ku na doctor kura ye se adwuma sam be ye den enti sa time no me kuta sika kakra me ye se wo se me persistent bi na me bo no wo chena 70 se mantimi anyina me na so bi mu kura ntimi anya adwuma sabe menya ba bi atena na peso si dai me ba join okay enti me busa na musa ya sante mam so ye hemfo na hwe asase so enti me ko sasa Buoho sasa Bomso na wote so ye wosaya kuto ona ye wo hene okrum ho enti ni ho na mekoye na mekope asase ni bi oto asase no na ho a me ba cho an na asase no ho na no na to firi me ba cho na wosaya kuto na me to firi me kuta nyina kama every say emrante hene manate it obemfo ona kan say na wa asase di so to asase na to firi na ho dia ontu sika ntwene ye nto aso enti me to firi ni ho sabre no mu no me kokoto me asase no kura no na me kuta crutches mienu go me nine sata na me ntimi nante ntimi de crutches mienu na nante makoto asase na wie ye gina so yeso adwuma me wo so na obi ba so se masidan ni bi kura na obi ba so se asase na ne dia na am se what se enti ho na me fa phone na me frɛ na nkasa me to asase na me bo na mane se masase na obi aba so se asase na ne dia ntimi ntiase ana wo se hwan na me na waton asase na mamti me nya madwuma am so okay me gusu am ye madwuma ana nipa no so nipa no de me call court se me wona asase so ye adwuma ana me frɛ na bo na mane me de court sermon no de bra me nyina e de ko kire ne bo na mane na asem wo ka kire me ne se du court dey na me frɛ no na won ko defending ko jema asase ma me asem ne kase ne nyam so me asase na ma ye ho krata nyina permit me kuta permit nyina abama me tumi se me sidan ma sidan no akodo abiti ye court no ne tenten ne tietie nyina ne se asase na nyame dia mekuta ma location paper mekuta site plan me bibia mekuta me permit so afa yenka asem ne nkosi a ne tenten nyina tietie nyina se judge bua ebua asem na tia me se asase na nyame dia ana me se what because kasa ne nyam so ye court no ohene no edu adanse ohene na oton asase ne ma me no ana me yi na adanse to ono ane tutu ne nan e ba ho so ba be di adanse no mu no court ntimi anya na adanse na ntum edi ho no na eye ma dwene mu na mentene ma biase ni nyina mu no ana o maka cham se sa na ete dia ye be ya pi ye be ko onipa ndeme ko court nso na asema na mo ka kire me ne se ma beto asase no wo mama me nkrata nyina ndi wo so mo no mo hwe no mo kama asase wo so no mo gema asase ma me sa na o mo kama ne to ma so na me se mate ye ko court no but so metua 1 cedi say 2 cedi say de ni nyina firi me ho a obi a manya accident me kuta crutches me ni nyina de be ko so bi a me frɛ ohene ne nkrofo ne mpanifo bo mama ne ana mo so mo na wo so mo defend mama sabe my assistant kakra was into me defense yakopon be yado mama sabe because me kuta ohene people kuta ne bibia de me nim say anya asem bi be kwa ya asem tenten bia but ni nyina ne kasa mu no ohene atutu na na makoye bu ohene fo de a na me hu sa asase na enya ohene de a na waton ama me masi dan so masi 7 bedrooms asi so court bua ma nipa no se ona asase ne dia enti no omra me o meteke over ni nyina mu no nanam wo ho masomua ana mo se asem ne ntene masom die mfa court kasiem no me ka kire mo se me ni ahoden due to spiritual aspect ne niema niema bi enti no me amehwe niema bi a ye koso no me ba mo ni me ka kire mo se ye court de court no asem di kan court de court ye ko ense de asem ni kosi ye no mo ka asem mo be kama sase mo be kama me fie ho asem na magema de ambet antimi anti sam ya na me hwe wi nti se ndi adu no me be se mo nteki mo amuni anim na mo ka asem ni wi a na fe no mo de besi bia na mo de ma de ama me mo se me na madi kan akokɔ de konto wo se me am se adi mu ko mete ase lawyer mo de ne ma begin ye ko ye me na me ko ka ma asem achi na mo so me ma me lawyer ana mo de lawyer na baaye
lawyer ne buy no your free court no first and second lawyer na ama until the third one na judge ne case yenye serious and obo asem to na judge lawyer ne buy oba no ye be file case ni nyina say ye mfa nko kasi fine me bo mo ni nyina mo nimbi ye ko ye no maso ma mo ka chem se mo na mudi akiri ye kodu ho no lawyer na asem ni be si ni sem no ka kire me say before so be so asem no obeje me 3000 aye lawyer no me ba to sanete ansa na wodi asem no ni nyina me bo mamane mo ka chem say ye mo asede na me hwe say e bia 3000 na mo ne lawyer be kasa say ye ne de na ma onti no wo de ne say wo be ba na lawyer so aba antimi antwa sa sabe me pema de ye enti no me tua 3000 de ma lawyer no lawyer started so ye processing me ko ho bia ko ye paper me ye ya na ne bo wo form e 300 series me ye paper 8 million 5 million 6 million lawyer be ko court bi obi a me yare sika kakra kuta me de bo bransa me kuta yere kuta ma metumi ayi apɛ bibi kakra de apɛ papim bi de ama omo no lawyer ko court bi na me sha tua 2 million ne ka sika o de ko court metumi atua sika akɔ court ade be chia na be ka 2 days am fe lawyer date ne be so okay time ne so di kan ho du ho ameba me kotena ho lawyer ma ebi a metumi akɔ 4 time ni nyina so metua sika ne ma no metua ne ka sika 2 million na ma metumi akɔtena ho lawyer ne nsi ho ama court ka chem se ma se menye serious no mu di kan bua egbogu se ma se na me de aba ne menye serious me ba na mo nyum biem sa be bo mo mane enti se koduru court no finally court kan say de court de me pesa me kan nyina ne se judge bogu ye me sa be bo mo mane no mo frɛ lawyer no so mo frɛ ne na ka sentimi sanko me sa ko the same thing wa ma edu time na se ma hu se ba bia ma ho bia ma tua sika kodu no ma ho de asa ana me ba na mo be bo mo mane se sei no ba bia ma tua sika court akodu no se se minister bia me so me ni ahoden enti se sei asem no me ntimi nto aso be enti de na mo ye age me fi ama me because se sei e be budan na to de na mo ye 2013 up to now ayi for the budan no me pato nipa na me ne court na judge buama no wona budan na to agu nipa be na ne court wo de ono ba asasem so asase ne de ano na kire se kwa bi so no na mebusa se nananom ton asase ne ma nipa mienu ana asese me pato me de minim ne se ya ton me de ono nipa ne de minim ba bi ono so ne nkrata free because ye court so no ono so de ne nkrata ba ma court hu se okuta nkrata e na me so me nkrata kuta me enti court nyina so ne ono nkrata na me nkrata na odibu asem ne ma no na kire se wo de kwa bi so asantema ma de nananom ne won sase ba de oto de free nana ho me pato me to nana se oda so te so kare okay fine enti nana se sa nipa no so onim no ana so oto free hwan ho me pato enti kakra me metete ye ne se onipa nso to free nipa foforo ho o ye hwan fi se nana dia asase ne dia wada ro nana ne betima kirem se de honi nsem ni city enti court no wa na lawyer no kofa ye na nananom ne fa lawyer no ma nananom ne fa lawyer no ma me omo se omo na ehwe se ye be kan asem no na omo age me fi ana so omo age maja pade ama me omo na kofa lawyer no ma me so omo na ehwe bi okay ya num suo kakra na yenko Dr. Professor Mamia Buoho na sa mami wei ono ne kofa bai ema Abe Herbal Clinic na Abe Herbal Clinic no yade ahodo pinu an ena wosa na adesia wode won jade ekodan Dr. Professor Abe Herbal Clinic no wotu ase na wode ma wo mo na dia mami wei waji DP no eye sickle cells eno ti na bodia asantema ni wiase nyina de ama no se the sickle cell Dr. Professor Abe no sa sickle cells no so ma ye nwotwe na se ekona nimu ateba ku firim efiri se otwum tan de second cells no yade no won ho no obewu afrati asefo azase so na Dr. Professor Abe ba ye no na nanom eche ne habanye de sasa yade wi no second cells away obi ode na asem ekwakodan no na ne yade ekwakodan no bia na ne onya ayaresa kama fibroid no de ye mfamfani mfikyire ye mfamfana ni so ni nyina ene se fibroid no se ye se de sekai ebekanwa Dr. Professor Abe se debi anya na so ye wa wo moduranom na fibroid no anane enane wie pe eho ene ba ebeba beto yefrum sa wo ho ayede amawa Abe Herbal Clinic nko a ena otimidi sa adwumadie no hepatitis diabetes no de low sperm count to dia enam sa yade bia yefo ye ni enchirem e Dr. Professor Abe ho tano so apatapa no di ni dwuma yenko sa yade emfidi ahodo pinu a laboratory next kind no wo de wo fam wo twumoja o dwonso na wo de wo fam fidie ni
mu a ɛhɔ ne yɛbɛhu yadeɛ ankasa hawa wode akɔdan no na wama ɔno aduro na wasaw yadeɛ ama wo so watumi akɔ unyuma so abenku a ɛna amanfoɔ ɛbɔ nabaso na wɔbɔ nsɛma no sia ɛfiri sɛ yadeɛ no wode kɔna so yɛ a wonsai ɛmfa ɛmma fie yɛkɔta no so apatapa new site ne yɛnkɔ sɛ yɛho yadeɛ 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic yenko say ho yade efri se ama me ne wan say ne free yade ne nipa benya wa ne free yade yenko abe ho na yenko sa ye ho yade na papa ekosi say na ohene no eton asase ma wo na empo bi asafo akire na wasiw dai asiso na obugu ye de anim se nananom ene ton asase ewo wom ho eye dai ene ye dai anti sesi ano de akosi nyina no se since then nipa no bebu dan to gu ye no 7 bedrooms ama ye bia na obitim nipa no bebu dan to gu ye no from that time now to now me bo mu bia na de ekoso ni se de na ekọ me ka sem bia jaza sem bia be firi omonum beba bia no enya asem eto akoma so ana asem asem bi on be kan bia no enya asem a ebe eto akoma so ana se kire se majapade na o ma se no no o mbe so o kwan o mbe fa so amensa be kama de no me hu emuai papa bi o mo de ma me entinam de ma asem abeda mo enti they say nana se ekwa bi so na asase na ye wo dia ana se otua sika ma asase sika no ana se wo ma ba bi foforo but on entinam de abeda mo no for that time now up to ne ma bo omo say ye tua mi sika ma me say omo mama asase ni bi say kwan be na e be fa so omo ntimi nka bibia ankyere me up to some am na wo ka say ayasem na say nipa no ankasa na wo ne prepare asase no no na na kan de na akere no asase no wato amanto onso na na kan bibia akere say nipa no ohun ne nka onka bibia ankyere no na nim nipa krokra nipa ne de meka say onim no because me call court nipa ono be san ma me a me call court na me ko hia na a oton asase ne ma me no sabe me mpese ebe akofa nti wo hene na wo di asase mo ton ma me onkrata kuta me no wo no so be kan wase na be defend je ma asase ma me nti na nam de mti na nim nipa no ye ko hia court no wo hu nipa no wo da no na wo TV no so ye bu agu no me ba ton an dan 7 bedrooms na ma boso now say nipa team wo pictures wo ha nchance ni omubu ye no nchance na wo so ni bi kura na ade e wo ha pictures wo so my iron rods ni ade na hyemu no na amanfo owia mo frɛ me onipa na obi na man ko papai yini yi iron rods ni go ba bi no mo pack blocks ni go proton da so 7 bedrooms a ya boso a na nipa tim omo budan gu nipa no ne niema so na nipa so atuko mo bugu ne niema so nyina asɛ no asase ne da ho yantam na da ho na ekɔ to nana bedi adanse ma wo han nana bedi adanse ma ba na adanse no bedi ye wodia me ba to han ɛna ne nyina achi udi fo me ba to han wonu krowura na dia dance se won to ansase man so still audi for ni nyina gimi di for enyoma ya sesan wa santemem wow wonu krowura na asase ne na nanom asase a sesi adu ne so a wo hwe so no a waton bia man no wantumi defend asase ne se ne nanom dia sanete sa pepepe wantumi defend o se wa yo hene we Buoho Bomso Bomso sasa nana wo saya kuto okay penso bi no wate ahani asem penipa no nana na musini enso ewa ha na yene nana entwetwe nkomo yenhwe na microphone no twemra nim kakra nana wadawro ma ha branimu kama nana memo akwaba panipa ya na ha ben kasamunu mame memo akwaba biem ya ja obinia obrempo ba empom te sei ho adom oko yedem nyame ase yene nana be na kasa anwumiri nana kwaku bonsu meye nana sasa mo pani kontihene na msa ye ne churchofo ha chese ne secretary no e na osa yi country yes sir piao pani asemu a abrantie yi ekan wanu yi ne sei yo mitia tiefo na sesi a no wo ya trofo pani mana nanti no na chese na nakatrema na dawa numu yo somebody ka kon ho no ka se ajo mon frem ya bedase pani pa dia papa yi kan
wada romanu yie ne sai eno na me sha se medika chia tiefo na asema minya no kan ye no manu yie bi wo ho a ebe ya sembusa amano ninkasa manu yie ni se ese bi wo ho a ebe ya sembusa wo abrante no ho na embe na otwi kakra ni ye ba ha ema kamo busa ye ho anse bebre na me sha ase se me kasa no abrante yi sha ase edi matem etretim na me mamu nyina ati ase se mama pusi fo aso ati o si odi mfie obekire me pa se de wiasete abrante we o dem he ya na fe me ye kwase ampani minim nyansa na me top blog da ma top blog da nka me ni sanse mfo no obekire me nyansa pa afi so bebe obenante akodu bia minim asifo nyina obehye o mase me so me ba ye no ma me twa kontompo ma medina tem ma nka hwe de minim wasase ne ho na me ba ya me kan ento yi snap so bebo pai nam so ene am ebe me pese sa snap for de ba ya na asma me be kan mia na on fan pai me se me twa ntro a nya enfa me ko ba bia di meduro na ma se medical kan no na eto so bio no kre obeto asase wo sasa mo penini asase so e Bomso na kasa ni mu sebe na mo public service mu nti 2014 ana me ba assistant mu na me tiki na nkrata me firi kro mo ankasa na me ya ban adwuma nti me ba ye no na bo ma ne se abrantie bi abeto asase wo na wati se ya chiri wo New Bremen police station nti mo modia na me nkohwe na yenyi no am so etutu na makoe na minue oho na yeso wadem adania asase obeto ye no na ho odi ntimi nti odi fama ne yonko na metwofo abegu asase ne so from 2012 ya odi kura na wo krom ho no ena wakofa sankrofo no se onu ni di kura o ti kuro mo nti wo hen no ba 2003 no on hwe e ma ne metonton sase nti oni di kuro nti wo mpene na chese na di kuro bi wo ho dada sese ono no ya tu na akwa bi so na ya tu no several times nkata ho am mema mo hwe ni ya tu no 1995 na poku ware penso eno oda so etonton sase no obira poku ware penso sa di kuro ndin de sai ye fere ko fikra na ko fik data me ye fere na ko fikra ba say before say obekọ ne krechi no na say 2 year oba ye poku abebio asantema wura no asan atu no ama wachi no ama owo amuya te court ojamuya te court try ehun kata wa ha na lawyer okofa no ye Abdullah no office so honorable Abdullah no office no omopam no a say only legal head or MPP or Accra ono fan lawyer to fan lawyer no ye di asem na de do na din Abdullah ko wure mo a me de docket no e be jiko 2014 krata no ha besine krata na mebio wadi ko he be ya ji let free Accra ba say attorney general so be so be hu docket no nti be withdraw krata li free amuya te honorable my court amuya okay be ji free court wo ya ji docket ni nyina akọ 2014 krata no ha me wi be kire mu besine krata na mebio ya ji docket na di asem no ko 2014 ya me nisro na meka Abdullah ena yes idea on na lawyer obi asenu omwa se o ye twotworo ni panu de yen kasa ye wi ya hwe kratem enti ye beji koye no ena ema lawyer for no metro for na meka so mgo ho nya ahoden no me se odi kro no ye nyi kotum enti ba se beji to kadiri koye ni ana se so nya ahoden no mutufa asase so nya ti wo wonya ohene krata bia wo ye adwuma bia ye ba na etuosi so come on get out when dem was ohene was asase odi ko na ne ya firi so ko enti abrantie dia wokan omo ko no so
na kasa ni nyamu na half na me kan ya no a woton ma ni nua bi no na damfo bi no na damfo no hu se de ka no on de on timi ni tuntu wo gye sika ana na won so onyama no na kyerese sia no omo bagye docket ne ko ye no na asem de na antoa so enti ekoma odi kro na yatu no no konya power very well na kyerese wo hina mprempre otia konwa so no ono so ya kyerɛ santima wura no docket na ma ne tumi ni ko form ti metofo na tua fa ne so ko form sa but okobo ye wura mane ana ye wura ka kyerɛ monko na asase nyina because one odin ti metofo de sebe omo ye nipa bia omo nsuo honam no nam so nti ukokro mo bekun na ohine so ka kyerɛ ne wo faase fo se mo obi enso na obo tumfo amane otumfo se asase nyina nti omo no nya abotre ampampa di kredi greda eko dwi nkrofo a ohine no tete asase de ma omo akoma akonya te se de papa edie no ne se owo so dada ko dwi ni nyina to gui di kro no enu enam so ma otumfo ma ya frɛ no ahemfi a wantimi anya no a o ma ya chi no enu nkata wa ha e o jamu yo ya amu ya te court wo kumasi a docket ne so kro docket ne ko nkran a me bi no besi ne ntemu no na mechofo no ya wo mo edi sa adwuma nyina na kyese Abdella no ya ono no ye lawyer no woni owura ku dia we this MPCC owura ku ya o ti so sesi e ni zo na meka ono wo 10 plus wo ho kwana de man no odi kro no Abdella no 7 acres which is about 30 plus at the house is here at the stadium at the house is here me say dia na nana so ya afa ho nana mama no nti Ghana how ni classmate was mo ya enti me kan owura ku no wo 10 plus wo ha abrante be friend James Ajay or Nadmo district assembly ho na hwe soma no ya se me kan won di nana no mo me gina court sa James Ajay no akosama nana wo court Dr. Sibioye, Dr. Buoho aye Buoho. National security kendapa wo fase. Also a plot wo. 10 plus one day was school dan esiso. Ama no de e ba so tumfo ye announcement say wo talk at be free odiko no ko hene ho no. Wato asase no. Ai. Odiko ni tumi a wo so to asase. Ne brempon ene to ho. Di wo to asase free odiko bia no ko hene ho no nya krata ma. Sa aye Buoho no de wo bai be hu wo hene say or 10 plus ntori de waye no nkata ba onye paper Abdella de onum se waye oye lawyer ni ntino wo ma asem no so na de call mampon high court usan Kumasi court nyina mampon de he Asante mampon okay ofi Kumasi asan high court bi eni wo de ko Asante mampon high court otumfo ya announcement say wa to asase free dikro ho no ko hene wo ye ma no wa mpo hene ho on de onim nwa no ko mampon ti mampon hwe asem no 4 years and what dismiss no say wo asem bia on fanko Asante hene ho on asase ne dia Abdella man so wan ko Asante hene ho no san ko appeal court the appeal court no say make legal head of MPP no more overturning high court mampon de no enti na nati anya ne de oboni wura ne no si aba asem de no so ko the court Supreme Court ya ohene court Supreme Court appeal no omoturning no enti wom ne say me ke Abdella on odi legal animu wo ya sa abuama be 3 months ni ya buama Abdella so nkofa asase no meanwhile woni layout woni can say sa plan woni allocation ankata otumfo dia ma obia ya kan TV so ni radio so nyina ya fali we nyina de koi ya sa buama no uko kan so a yesi bejiwa no ho nso de mintimi kan ha enti abrantie bua no for ko de na se na no me ba me ka se ba mo di ma ba ha nya wono a ba na me suro se me ba e me de se ma frɛ mi asema ye hu no ho no me kan wo hin na wo tia asase so no nipa nsia na de gina court papa bi wo brema sesi a ye frɛ no agya sɛn ne ba wa America abeto 2 plus papa ye so adwuma nipa miensa e de same plot no asa de papa ya ko gina fin so court sa asase so mo dia aye otumfo brempon tia konwa o gina fin so court sisi a o se gina court papa ba ko ye frɛ no
officer twumasi se se ono so Nyankopon dawroma ono so akodi hene ewo ai bomfa ai ha se ono na matwofo ntiri fie a omo chesika no ho omo to man krofo a ni fie na omo chesika no ye friend twumasi ofu ni fie wo brema nsuo mu wa wo kofo no nsuo mu ho no aho na omo chesika no no omo chesika no na wo adansefo na wo evident a hu so omo chesika so na meka matwofo no ya chi bi ama no mu ja court be fe ba ku moro ba ku de Mustafa ana ba ku de chairman boat awura yi ni mo mu nyina na obey wo kana se moji oyi bi afiri me se me sha se me ka se kan nsem bi wo question me bu sala na ka me dia ya no na no ba ha nsem ni wo kanya wo yi afiri wo so wo sha se be twofo no be so no mu e de etuo ti ni mfe ama wo frɛ ben that time some me ma adwuma ni mu na me bu sa ntenti wo sina me ho ho no ta ti di matem kwasi ampani me gimi minimu a ka ye mfrɛ ma me ma ha na wo mti wo metima wo so bebre na wo se me kwasi ase ma gimi pani wadaroma yenhwɛ asase na sɛm no anu tin ye beto so na ɛyɛ de ya sa enti ni nya ne sɛ bua ye bua no fo wo kɔdi America no anu na me kyire mo amna ko sɛ empani fo hye kyire ana ma ye bua no fo eneni na nyina na me ka sɛ na anu ya so sɛ bua ma me ba akofo e wa sa se otumfo ahi ni brempon so onhwɛ so enti tie mo sɛ abrantie yi e ba sa no na mka me bebusa asɛm sɛ ya di kokko tu ebu anfo na sa sɛ bedum so no wasi ye bua wo fo wie ansa na wo ba ka kye me sɛ api na mo koye no ewie a masase na menya mesi mi dan nanso so matwofo no sɛ o madwo enam sɛ ye bua papa no fo no nto madwo o ma ba ka kye me sɛ minhwɛ mo hwa mo esi mi dan ti munya api no ko minisika me kokko munya api no enso kata wa okay ansana nana ebetoa so no nana kwaku bonsu wono ene ye kontihene ema nana osai akoto na nana se akoto wono ene ye otumfo brempon ewo Buoho Bomso sabre ono ene wo hempon a wo ho na amanfo ede no ejejina court enam ensase semu a ekoso ewo Buoho Bomso na nana kwaku bonsu se de mbidi kama munyante no wo na ye kontire ema sa adesibusua we na obi na de abusuakuo we abaha se wakoto asase ewo nana sei akoto ho na asase e woto ye no wo bifoforo so abase eye ne dia ye busa se abrantie hu kwan a ye fa so to asase ekoto no nana sei akoto ho esidai na ya to asase afri nana ho na yesi dasi so na obi so ebase eye ne dia na ye ka che ye tiefuo nyina se ensemu a nana kwakubonsu eka efa ensemu a woyi ano wa brantie ko adu a odi abo ho no na ye ka kira manfo nyina se eye nana kwakubonsu na eka na asem ede defende ne brempon nana osei akoto nemom yen asem penipa de ya ye fidie ye mpamaboa aboa na ne bewuram enti asem a ye tie no ene na ye kura ye tie bie na enkonkoye se ye mom na ye hye ne kutupa na ye ka hye na no ama no ababeka nemom asase ye obi ekoto efiri nana sei akoto ho ena ne ehun abasem a wono so ebeka ayi ne brempon ano se emom woto asase ma nipa no na enye wono ene kobu edan no so eguye na wada roma yentie de woto aso amana kwa koduro nti de ne to so amana koduro se na me busa ni nwan se samra ye bua no fo kwade court no sa dan 6 na 18 ya bubu aguo no na wasi ana so na yensi ya ye de na no achi pani na ebusa wasem Sata mani ban ebe ye no obedi letter bra me na masidan na wi no wasi awi a waboso na masi awi a na mabobi so no obi tintin ka me be ye me be tu de ya boso no na nka me de nua gusu nyina na marufi ni nyina ana san incident nsi na manfa me san ka bi okay nana no wasi no waboso anya no kure wa ye foundation of form asan ya jini kokko me ko bua ne fo anu nti ye ka so wontwen na ya appeal ya appeal no nkata wa ha ana obeka ye se metofo na medical ka se wo mu ji kro no bo mo bo na wo mo ne pe wo mo ye de mo pe wa asase so
umko hunu ano na wo tetena ye echi ansa na damfo bi bo an se matwofo ma yankofo no mutima boa wo na wono a beka kire ye se matwofo so be mna hwani dan asi na on be pe bia ma boy na one na twema nso nti won sini dan se papa ne se kura no obeka no kura ansa na wonya ahoden atwo so asi dan 6 no enti after some time no ye nya se adwo no ena matwofo no se twetchi ku bubu da ka sa asma kan snap ekuta no ta meboa on san fangu fom pani passe de nanase no de nana kan nya sa na tie eti sei ba si dan na wie me duru ba bia kasagu microphone nim we si dan ni wie no ni mfa se enya complete wie nti me kasa no ma si wie ana nipa ndem court no me wo ho a me kasa no nyam langas for na asem no ka me wo ho a me ye adwuma no ana omo ba ho omo ebi kuta tuo ebi kuta second eno ebi kuta langa omo ame no omo ye adwuma ni nyina no omo bom di kan ma warning shoot first one ema rubber na esiwo no omo de ye adwuma no omo tutuo ni bo rubber num ema nso ni tuoi me manya accident me na ba akoye me ya omo te se ngofo ne ba no obi ade bo manwane mantimi anwane omo nyina akoja omo nyina tumrika jam because me mantimi anwane sata me na ye me ya mentimi tumrika omo ba beto me ho omo ba ye me na ye me ya no ma so mata re fa sei ena omo hange me ana omo se me ya me mu budan tumfo na me se mentimi mu budan no me wade bi wo me mu se wo beto me so obekumi akumi pra kona me nko manwane ana omo busa me se why na ton asase ne ma me ana me se na wo se akoto no wo se why na wo se akoto frane ne nkasa ana me yi phone na me friend na several calls wamfa me friend do ne ba akwadwo kire me friend ba ko fa me kaje ne se na so so kate call me friend severally wamfa papa yo to so me friend severally obi amfa me call ana o mo kache me se so hu nipa na wo so wa to ade on agina wo fa obi antimi an respond ndi se wo be so wo su dan ni wie na wo betena mu dia ya beje wo 3000 ansa na ya ma kwan mo si dan no ana me se me dan na me se mi ankasa kura me ni ahoden 3000 me ko fa no he ana dia mamo etimi no mu yi no ma yire me no mai bi wo ho aye frɛ no di no everything ka ni mechanic di na meka na metetafo about route na mai no friend woman bi wo fie ho etimi mi to free about route na me kɔ no saa time no na ahodin ni wo eti new site ho no ba bi masase ne wo no madam fo friend apia ni fie na me kɔtena na uncompleted eno krom po se na city enti me yira ntimi ani magia ma ho na uncompleted entimu ana na me wo enti papa no maame no so twindu otu na ofrem se chief ba bia na yete ya pom yo ntimi so me kona me se maame ba bia mbetena uncompleted e fewura na ya madam fo enti maame ne nkasa ne be hwa se so wo pe ha na bra na me ne nkasa na onya bi ma ho ana me ne nipa ne ba ho wa betena ho bi enti incident ne kosa papa ne ba ya no minim dada do hu me se ma kora na mo piapia na adai ana mo so wa beto wa ne dan ne si wo also kamatwofo no ho o kamatwofo no ho papa ne ka ho yeso mu ni dan no tumu ana so mu nya abotre on de makora no ti mu nya abotre me no mbakasa ana ono mu gya no mu ansa na mu gya mi mu ana ono mu gya ba mi no so mo kae etimi ho na mo di o mu tuo no mo na ma nyina dan mo no nko no mo se me mra ba wi o mo te no papa enye so obi se me se obedu na wi akete kura etuo ne ne ma egu fom o mo te ho no panifo ngasa wo mu ana o mo te ho e kwa ho pe ene o mo ka so mo pakapaka no ana me kɔ hɔ me kodu hɔ na so mo ka kyerɛ me ne sɛ me metua 3000 sam se papa sɛ me ka se me nya bia na me twa toro me sɛ mo dawro ma me ni ahoden di sɛ mo ma me kwan dia ma me nye ana mo se kɔ ade kyen asa abra ana me da me na mbae ade kyen na me sa kɔ hɔ biem me kɔ na mo sa se me fa sɛ sia me o me metua 2000 na me se me nya 2000 enti me kɔ prensa de to so prensa no ana papa na na me so ma me nim no ana o ka kyerɛ me sɛ so ma ba ho anantia ba on de ntimi nya kora ansa nti o se me pensuo sika bi ede e ma omo nyankopon na me dance ni 6 million ana me de ma papa nso mfa ma omo na me sere omo me anka me ni ahoden ana omo ko ade kyeye ana omo ba ho na omo se omo kro omo nim de wo me mu ana se ba ko efe ni Mustafa wo se wonim ade a wo ba ho no okọ ina chi no ene ma e president do no ko ye na do se wo be because wo se a police fo nyina ko mpa mo omo nti wonim ko e fa so ntia wotimi gya me I don't know meaning so no come here so there I don't know. I know mu ja me. E di that moment na me hia emo free na me to ade no no. Omo deny me. It means say o say ko mu kum di anka ho na omo kum to ho. Because of say the also wo to ade no no ho no. Wantimi am defend say ampa me na mato ama. Wa frɛ no wamfa. It means say e bia ye kronde na makoto. Di say the ono to ma won wa frɛ na so wamfa de a.
de on pese omo yem bia ko metima ye e tutu assess million o ma to adwuma no so e timi mitu asika no o ma ma ho biem e na usi udan e na edan no me kodu ba bia na adu no e di nipa na o de me call court no ana call court no wie no obebu udan na to agu ye bua wo fo no wie ye ye bua me fo no wie ye no ka matwefo de ko ma usi matwefo no de e na papa ni nti no a o mo ba ho ne sade niam sade me si kire niam mu ko ye ne de o ma ma ho biem okay nana kontre wasema abusa anu no wayi anu awie yo sene sebe mutie munya munim se desiko me sini pise o sha ase se o yin dan na papa na oni ko court no ani na tintame ya ko wie court no ya ibu an fonso ya antiana ni ya fale abusi api eni okay etoso a enua be ka se ohun metwefo nti yentwa so na eka oniska o be court yentwa so metwefo so be he okay ana kata ya choko court so discontinuance of appeal e twa ni nyina to TV no so eti panipei wadawruma na masa manunsi yo samna obubu dan gu ye na chie no abrantie se kofa ni nya bi so fra boche na aba na one man ska mo ni si dan enti oboso obefa sansi ye se kayen se de obubu dan se be che no ne do esa ma lo ya de ma lo ya tinano e ba ha o ka se lo ya ji nsika se na fi wa na me call lo ya no ne fa no eni no de ma me de ba e enti o ko ye no onu ni di amamu bio ni nya kwakudua no wo se fe kwakudua ana omuma ye de fale nkata na me di omu ye ngodi oh court ni masi ewie ya pani kasagu microphone mam ewie ya abrantie san ko ka che lawyer ni se oni ni nwa kwakudua na sa akun enti no ontimi ntwa asem so bio ana kwase de no ibubu dan gu ye no o man ntwa so bio ebesi ne enti na kwa bi so dan na ibubu gu ye no court on de abrantie ya na kotwensan ye very well onu ana ko ka kire lawyer so oni ni nwa kwakudua na o de na ba no je se krata na office no kwase no na admakudin di na wo so kwakudua di na wo so no pani kwakudua no ye hwan ya me ba jo ni nyina ne se o ye me bra pani adenti na wo no wakoto plot no na process e kwasu nyina no wo na di animu na wo sai kofa wo nua se wono na abenti no ya buda na gu ne de ni di na kofa alewe no me ba jo me da wase de wo mu nyina ne se ye start me na me be pass as na me na me ba wo me di na wo ngrata so ngrata wo as no so ye me di na wo so na kasa de enti e ma ko ba asa no ensem no nyina ko so na me di court akone aba no ene na namu fi akone aba no me nko na me nam me ya nko nam me nko na me nam me wo busua ba me nko na me nam enti na me hu ne se o mu hu se de me sitie no se me ya akora o se me ye die yo enti masem ya me kana hye nhyeda enko me bra no wo kwantuom enti obeduru ye no ana me ka kye ne se bra adwuma sei na maye na se ni se na akosi enti me pese ba bi se de me kwa o mu hu se me ya akora o se de yo mitimi hu enti me se wo di manim this time around no the face enti won go ba picture nim say o medi mani because na me ko ho a eye me nko na me nam ana me ko ti ba bi so kaka papa say ka say me ko ka che lawyer say on twa case nim na minister bi no me be say mbusa na na say court sam ne ba ye no o mo ka kire me say na mo ka kire me say asaso mo na ato ama me ti o so mo hwe so me ka ma asaso asem no mo de ma de ama me enti court asem mo na mo de lawyer ma me si ebe tua sika o si ebe ye de yo eye me abotu be se musa na na se court na me a me tua misika ba me nya se o me a me tua misika se defend se me sa be kama sa ase no sabe mu ntua bi o ade ntina me mesa fa ja ko kan cho lawyer se asan me nto aso game eye me na me tua misika ye court bi a me na me tua sika ye be court no me tua sika aye paper me tua sika ma lawyer so on fa ma court lawyer ma paper sika na ma tua nso aye ka several occasions sa lawyer no wa na akofa ya na no lawyer na mo lawyer o mo de ma me no enti ye court nto so be for na lawyer ne ma no e ye court or something ana hu judge ne tina so no me lawyer ma e no class na me be bo na mama na wo court a
ya na nananom eno na ekọ me bato me nko na menam no mu nkoja wo obi an nkoja me panipa adan na lawyer no a mo kofa ma abrante na won kokoto no obebo mo amane ana lawyer na sembe no ka kire mo o no kre de o kan no kre se yene ni man wie no de ne nim se lawyer na e file krata onu ne kokoto na nya de a yene edi akiri ba na se no oni nua no ni fra boche ba no na o meka so o dwan ne no ntino na onu ne lawyer no na se lawyer de excuse me se so wunya asem kra lawyer timi ko dina court wa bra wo kra won ko bi enti no onu na okoho no mko file nkrata ni nyina enti o mko several times na nipa no ne obuda no o mo pere na o munya no enti solicitor service na ko hwehwe na o munya na sa mo file appearance so enti o mko several times na de o kan o tie nya ya no wo si ni nua kwaku bia no ba no o de na ya kasakasa enti won timi ntwa so bio sameboa onete wo no enti ehọ no odi ni nua ne ba ye no fine ni nua no oba no bebo abeboa no na emom no na nananom ene kofale saa apricot de ne se nipa na wo buda no gure ye hwere na na ai ehu sika sem so nyina mo na mutua ye pasho dabi anu de ono ane tua ye se ne na nani ha ebi so na ne sika asa anu de no kure se ne do bia no kure ono tua ho sika na nche betumi aba se sika brantie etua ye nyina no nananom mutua bi manana dabi eji so okeka bomu a wa hwe ya sika na ko ebetumi aso asase ni to ana enu well sometimes me chese democratic system yo Ghana ha de uto ade na kasa gu microphone nim uto ade na obi freche be se no a anya mi auto film ho ne wo se me ko hwe nipa kro no ma oboye yi Matias ye na panipa eduru baabi a said ye system no esitie no se bibi ankoka papa enye grede esanse yen ye wogidie se nananom enensase yo modea ena katacho bema so ma yen yetinase se asantima mu a so peso to asase na ehu ni asem ehu ma asem a konananom ho saa kwai na abrantie fa so enti se bibi akotechema se nananom na se kamu defend no anu na me say defense no eye aban na be defend no nipa no obu dan gu ye no sebe tami nim nipa ko obu dan gu ye no no aso hu se aspect ni obu dan gu ye na se ne me mfa ma lawyer ne enkope no ene de ma lawyer fofura ne do na se kwa bi so no musumu nyina mu hu de wabu dan gu mi na me nim no on nim no eno be kan ya me etina sesi ame no kasai na nanu nim de obu dan gu ye ni no da ono na nim no so ni na ti asase so ni ko ye mi ni no da na nanu nim de obu dan gu dabi beda na se enti sesi e no se obi otie bi ekase ekwa bi so no asase a abrantie beto ye yebu ni dan aguo no se nananom aton asase na manipa mienu abeyi ano sen me ya no se ebi si da nana be dia konwa 2003 asase bia no waton manipa mienu da kan ko ti wo ye gro tumfo nko ma kwa ma ntan wo sa won ton bi da since 2003 a obeta konwa so on fast say for no ti won obeka on fast metro fo djuma no mu dina asase so no anya nana no anya ton asase manipa mienu aso so o ma fa kwan bi so a o mu de asase na cheche mpanifo a mo ya asifa court na court fo so ko tina fa wo de nkata wo nyina ba che tumfo nkata nyina ba kire ade de de no ne abua anamfo asabla no odi ntem ka dano me ba me ka se me dese mo frem se me ba ha na me ka de ekoso enti na akontire de ekoso de ba nyina no abrantie de na aka kire no se na de okono ho a o ka kire ni se twen me pelo ya me amanya yakodi asem na me ho kwankra be fa so na nampam no da ana se bi na nanso so ontimi onyo no okọ ya na osma se tebi obi ma o ma lawyer ni ma ne kodi akiri sanity won to pam no da okay ya gitum sa set sa na ekwai bi so no se ekokoba ne sa ya atweapo ewo asase ho sa no a sa brantie yi ekase na namfa ni sika ma no a didi kai ana se asase ni bi so eda ho a na nananom enkofa bi ma no a eno so wabek bom amane sa akwa ne so eno de enka ede kwa tururururu se foforo ho a ebetimi di ama no ama okọ ye foforo a nka ensehwe ana se o se mintimi ntwocho mfam sika mame a ebetimi di penyabusia di ama no
na mom say say asase am kan apart from say etua half man full pot no da ho say you full pot no da ho say a enu sam ka say mo frɛ me na me de say ma frɛ no ka mo babam nyan konko hwɛ asase da ho say de na be ye no bade nana ye pesuo bi nom ye bebam enu ti na sempa nipa dwumadie no ankasa ewo ho yema ne pompono ha nyame ya adom a ochena asemo yi ye bepe no pomasibre ochena nyame ya adom a eno ti yema pana members ne nte ho kakra bi mamu nwura mu pii na Nyankopon hye ne ho animonyam ochena ye betoa so efiri se ye wo se ye ne nana se yakoto atwetwe nkomo kakra na ekwa bi so no abrantie si epeni sika ama no anase ye pass ase foforo de ama no a na ono so nani antumi anya no totontoto efiri se abrabo no bi ebo a wo hwese obo ade amane yere ene ne ma se de be ya omubenya baabi atena enti abrantie sesia no se be producer ye dwumadie no ye ntu agyan ma bronkam na nankasa ni animu no o se wakasa etia no ekwa bi so wakoda efiri se papa ni tumudu anye bia no tia konwa so se na wo kan kire no me pacho de di kan no anya me pese meka se tia panimu cause obetima me papa abro sokra sabe mpanifo se abo wo kanibere mini ahoden sabe nana se nana musi ni de woni masase ne ho bibia enti ono ne di akire a wo hwe se obe defend nana enti onim bibia nemom kasa wakasa atwi no na akoye yaw ama wo yire kura peso kasa tia no wa bra wa fa yefunu se papa yi sabe producer papa ne nchina wadi do so che wo no yire enti se kasa bi koso sa emwa wo no yire mo abrabo enti se na wo kan che ne kan bia boa wo de me kan nyana se me de me gyina manem na ma pa ne che wo me pa ne che wo se de me kan e bia atia ni bia no sabe me ya ne ba akokɔ na atia ba nso nkumba nti won fa me bɔ ne nche